one of you in the mighty name of Jesus. Amen. You know, this week has been such a blessing to all of us here in Anchorage as we're hosting this whole week. You know, God has been so good. You know, we didn't know that we could serve this well on such little rest. Amen. But God, that's why Paul said, when I'm weak, then I'm strong. Amen. So I thank God for all of this and all of the things that we have been able to accomplish during this conference. God has shown himself mighty. Amen. So as it's now time for us to prepare to have our service, but we have our leadership team as they make their way to the front. These we've gone through our elections, and I know that the Holy Spirit, his will was done this morning. Amen. So as a leadership team makes their way to the front, why don't you give them a round of applause? Amen. As we honor the men and women of God that made this event possible. Hallelujah. Give it up. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Can you shout amen? Hallelujah. It's good to have you guys in the house of the Lord. E mo moa ona whawhilo yatu. Ile sua le sunga ile te tai o le tato I tu malo manfatua sunga ya funga. E mese fo'i tato whailaunga whakatoa. E sunga le te tai o le tanga wenga I Australia. E sunga ya kiki manfatua. E mese le vaenga le au whawhautua. E komiti whawhoi ia whapea le nofo atoi ina. Patalo whatu le ngatai sunga I whawhengainga, whatua. Ia e maise le lau te lenga o le tātou maftanga le neia whiawhi. O le oli le nganga I la ua mwhai o la tātou mafuta I le whale o le atua. I le toi sauninga le nei o le nei maftanga. Ma e te tonu ana lese no Yehova, ana lese no oia, e le mawhai a oe le mawhai a, ona maua se ama noa a whapenei. Te tonu ina ua, e mai ia le atua ia mose mose, vai le to'o na te sauma oe, o le simpo le to'o o le authority, o le pule. Mai tamo le to'o na malafo I lana. Mai wala foi la fa mai wali unga tang ko tango le ye fa mai le tua tango le ye le o tango le ulu tango le mai no le tua a e alu ye pito e te anu ma to le sto o mo se al to le tua te lo ata to mai ne ye fiafi
E tō whai tātou ma tō tō le tātou tō mai tātou. E te sau, ma le pule i ato e sau e pule a oe, pe te vivi pele ai. A o fiafi wha penei. O tō e teimi wha penei. Tātou te babai le tō tō o le tua. Tātou te babai o tātou tangata. A mai e tō tō o le tua se tai nai tātou le fiafi. Se o tātou wha pe ifo. Se la fuai o tātou do tō, a se o tātou mai le pula le tua, se mo whai ei o la tātou vivi mo whaftai le tua. Me le tua e lona nu. Mo se, o ia, o te le anu ma o tō. E wha mai mo se le tua matou te leo, e a tātou le o fatas. Nei fiafi, tātou te mana o mia le tua le. Tātou te mana o mia tātou o fatasi ma le tua e le fiafi nei. Se o tātou whamanuina, o tātou whape i forea. Le tua le se me ma whainga matua batuai, e tau iei no wanga le nei mana walofa. Mai le tua te le mana o se tauranga, e whai mai tino manu po toto manu. Au te mana o le tauranga, e mai le ta ele o lo roto i le fiafi nei. E se mea e whina ngaro i ele li. Nā le vi inga le atua. A hau na mama lunga vi inga le atua. E a whio mai le anga paia. Pa wha maru maru na tau ringa ne. Tātou te tā ape koa. O whātu muina e tātou ma ringa ne. Ta uni lau tāpua inga le nei e whia. Se o tātou wha maru ina i ova. Le atua ma mānai. Wa mātou o mai au luma i le nei tei. Le ni hie. Mātou te le mawhia se metas. E au noa ma o ele tua i o mātou tangata. Mātou te mana o mia le mafuta mai ro ngā paia. Pei lama mai le aso nā mateina i o mai le pōne nei le ni. Au le tū la fōina i mātou. Ai se i tūina atu o mātou tangata i a te oe. Se i o mātou saini atu i a te oe. Se i o mātou walau atu i a te oe le nei a whia. Se i e whamanuia mai a te mātou, e ala na mātou bi inga le pōre nei ta mā. Whamanuia mai rona mateina, e iu me o mai lo bi inga, e ala ia Yesu, ke reso lo mātou wali whaala. Team worship, team, let's worship. Hallelujah, Jesus. La
Tātou whiwhi nei mūse o tātou whanonga se whetalai mai ngā ngā